Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi kai channel siang bahas subscribe nak mentah. O Menteri Barang Bak Kejala U Konrad Kongkal Sangma Hanin kesni balai uloong ba kamlong ka besuk ya ki bor sarkar wakin khang pura ya kejing ti dewyong bian bat jing khayi yaw dewyong hanrei kejing persang kalaya syai Konrad uloong ba ki don ki an beper bentagi breu ki betrai ya ki kambi an ha ka kam ti dewyong ki bor sarkar kilele ya ke badai banle bat kila register dagi hajar talik kes bat dagi hajar ngut ki breu kila syakim bat sya chashin kat bala gina persang banle yai hak ban pentikna pangin la ban penduna ya kene ke kambi an la ong Konrad o Konrad ulong ka ba ar pihap ban singau tho ya ke jing sisa halor kene ke kam ba kibreu kilale ya katai ka rukom ti dewyong naduk ya aspa sna menswa bat ka kamai ka ji jong kiro kayai na kene ke kam kat ba kampat don ka wei pat kalat ka kamai ka ji kibreu kinang yai peteng banle ya kini ki kam kamlong kebesuk ya ki bot sarkar bancu khang sendon ya ki baro hanrei ka jing persang kaladon Konrad ulong ngikmen ba yoi ba menta ka jing ti dewyong kat kum ka an kan sasdang no bat ngin sayo ya ka jing ti dewyong da ka jing start sayan bat ngin sayo ru ya kilat kamai ka ji lakadai ka kamrep kamriang lane kam jengok kai bat kane kadai galanti kebangin sayo i hakban la ban pukut no ya kini gi kambi an mentah sangut kibriu kili yo jing bit bat kat bang idang ya keren ka jing pekra ya ke jing don kambaro kalanang ya bat ngakermen ba hapok kini gi kendiat benai banwan ngin sayo i kato katne ki par kil sedang bat jing ti kat ku ngejuk sayan uloong kublai subon